Ikaze nanone kuri Discours 24 News n'amakuru menshi cyane akomeye akomeje kugenda avugwa. Reka mbabwire ko Ministre Nduhungirehe w'u Rwanda yerekanye uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugerageza gutinza ibiganiro by'amahoro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'umutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe atangaza ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri kugerageza gutinza ibiganiro by'amahoro bibihuza n'ihuriro rya M23. Leta ya RDC imaze iminsi igaragaza ko yifuza ko hatangira ibiganiro by'amahoro bishya bihuriza abanyekongo bo mu byiciro bitandukanye Kinshasa. Leta ya Angola ikaba kandi umuhuza kugira ngo ibyo bishoboke. Perezida wa RDC Felix Tshisekedi yagiriye inzinduko eshatu muri Angola kuva tariki ya 14 ukuboza 2025 aganira na mugenzi we uyobora iki gihugu Joao Gonçalves Lourenço uko bizagenda. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yasobanuye ko ibiganiro bizabera i Kinshasa bitandukanye byabereye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibyabereye i Doha muri Qatar. Yagize ati muri Washington ni ibiganiro biduhuza n'u Rwanda umubyeyi, i Doha ni ibiganiro biduhuza na M23 umwana. Nubwo Patrick Muyaya kandi yatanze ibisobanuro byamenyekanye ko mu leta ya RDC yifuza guhurira mu biganiro bishya bya Kinshasa harimo n'abahagarariye M23, ibituma rero hibazwa niba ibya Doha bitahita kandi bitakaza agaciro. Leta ya RDC yifuje ibiganiro bishya mu gihe ikomeje kandi gutera umugongo ibya Doha kuko mu kuboza 25 leta ya Qatar yayitumiye mu nama ebyiri zari zigamije kugenzura ibahirizwa ry'agahenge ariko yanze kuzitabira. Tariki ya 11 Mutarama 2026 Minisitiri Nduhungirehe yasubije Patrick Muyaya ko leta ya RDC ariyo umubyeyi, umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukaba umwana wayo, kandi ko ibiganiro bishya ari undi muvuno biri kugerageza guce kugira ngo bibone inyungu nyinshi, ibizwi nka forum shopping cyangwa se forum shopping. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko leta ya RDC nigira ubushake bwa politike aribwo iki gihugu kizagira amahoro, kandi ko ibiganiro bya politike byunganira ibya Doha na Washington bizakirwa neza. Yagize ati iyo umugabo nukuba leta ya Kongo n'umuhungu we abajenosideri ba FDLR ati umwuka mubi kandi byongera kugerageza forum shopping mu myaka igera kuri 3 nk'uburyo bwo gusunika iminsi. Tuributsa gusa ko agakiza kazaboneka biturutse ku bushake bwa politiki bwa Kinshasa bwo kubahiriza gahunda z'amahoro ziriho umukuri. Ihuriro rya AFC M23 ryasabye Perezida wa Angola ibisobanuro ku biganiro bishya leta ya RDC yifuza ko byabera i Kinshasa. Mu byo kandi rishaka kumenya harimo niba leta ya Qatar izabyitabira, inshingano zaba ibifitemo no kumenya niba imyanzuro yafatiwe mu biganiro bya Doha izubahirizwa nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma duhinduye ingingo, reka mbabwire ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanga Marco Rubio ashobora kuba perezida w'igihugu cya Cuba. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yumva ko umunyamabanga wa leta ya Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ashobora kuyobora igihugu cya Cuba. Ibi yabivuze ku cyumweru asubiza ubutumwa bwashyizwe kuri X bwavugaga mu buryo bwo gushenga ko Marco Rubio yaba perezida w'igihugu cya Cuba. Mu butumwa Trump yashyize kuri Truth Social yagize ati biranyuze, ati kandi Trump atangaje ibi mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi hagati ya Amerika na Cuba. Ibintu byarushaho kandi kudogera ubwo ingabo za Amerika zafataga icyemezo cyo gutera Venezuela zita muri yombi Perezida Nicolas Maduro. Maduro yari asanzwe ari inshuti y'akadasohoka ubutegetsi bwa Cuba ndetse banakorana ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Trump yavuze ko kuri ubu Amerika igenzura Venezuela kandi ko Cuba nta peteroli izongera kubona ivuye muri icyo gihugu. Marco Rubio wavuzweho kuyobora Cuba ni umunyapolitiki ukomeye cyane muri Amerika ariko ukomoka muri Cuba. Ababyeyi be bageze muri Amerika mu mwaka w'1956 bahunze ubutegetsi bwariho muri Cuba. Marco Rubio yavukiye i Florida mu mwaka w'1971. Kugeza ubu Marco Rubio kandi ntavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Cuba ndetse bivugwa ko yagize uruhare runini cyane mu mwanzuro wo gutera Venezuela, ndetse kuri ubu akaba agambiriye n'iki gihugu afitemo amabuko cya Cuba. Ari makuru agezweho akomeje kugenda avuga mwuka mubi hagati y'igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cy'Ubwongereza nyuma yaho ibendera rya Iran ryakuwe kuri ambasade yayo mu Bwongereza ryakuwe imwiryane ukomeye cyane. Ibinyamakuru bya leta ya Iran byatangaje ko yahamagaje ambasaderi w'Ubwongereza i Tehran nyuma y'uko ibendera ryayo rikuwe kuri ambasade yayo i Londres. Igikorwa cyo gukura ibendera kuri ambasade ya Iran mu Bwongereza cyabaye ku itariki ya 10 Mutarama 2026 ubwo bamwe mu banya Iran
baba mu mahanga bari bateraniye imbere ya ambasade i Kingston mu gikorwa cyo gushyigikira imyigaragambyo iri kubera muri iki gihugu. Amakuru avuga ko umwe mu bari bateraniye aho yuriye hejuru ku nyubako akuraho ibendera rya Iran rikoreshwa ubu rya leta ya Islam, ashyiraho irya kera mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda rifite ibirango by'intare ndetse n'izuba. Iryo bendera rya kera rikoreshwa kenshi n'abanya-Iran baba mu mahanga mu kugaragaza ko banga ubutegetsi bugendera ku mahame ya Islam. Gusa ambasade ya Iran ibinyujije kuri X itangaza ko yasubijeho ibendera ryayo. Ikinyamakuru cyitwa IRNA News Agency cyatangaje ko ambasaderi w'Ubwongereza muri Iran yahamagajwe nyuma y'uko ambasade ya Iran i Londres yatesherwa agaciro binyuze mu gukuraho ibendera ryayo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza yakanye ko ambasaderi wayo muri Iran Igor Shota yahamagajwe ku mugaragaro. Imyigaragambyo muri Iran kandi yatangiye ku itariki 28 Ukwakira bitewe n'izamuka rikabije ry'ibiciro by'ibiribwa n'ibikoresho by'ibanze muri iki gihugu cya Iran, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri rusange. Hanyuma tugarutse, reka turebere hamwe ese kuki leta y'u Burundi iri kwicisha impunzi z'abanyekongo inzara. Hanyuma leta y'u Burundi iri kubuza nkana ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo gutaha ku bushake mu gihe kandi umutekano mu bice ihuriro rya FC23 rigenzura muri teritwari ya Uvira wamaze kugaruka. Impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi 101 zuzuye mu nkambi z'agateganyo mu bice birimo Muyinga, Cibitoke, Rumonge, Gatumba, Bubanza. Nta byo kurya bihagije, ubuvuzi cyangwa se ibindi byangombwa nkenerwa. Hanyuma Zakari Moru ushinzwe guhuza ibikorwa by'umuryango Médecins Sans Frontières mu nkamba ya Ndava muri Cibitoke yatangaje ko ubuzima bw'impunzi z'abanyekongo bwazambye cyane mu buryo buteye ubwoba. Yagize ati inkambi iruzuye, imiryango iri guhatirwa kubana ati mu mahema, hasi ni ibyondo kandi abantu bari gusaranganya icupa rya litiro 2 atari z'amazi, ibyo kurya ni nkaho bidahari. Tariki ya 5 Mutarama umuryango witwa CPCC uharanira amahoro n'umubano mu w'abantu watangaje ko impunzi 5 z'abanyekongo zapfiriye mu nkambi z'agateganyo zo mu Burundi mu byumweru 2 bisije gusa. Uyu muryango witwa CPCC ukaba warasobanuye ko impfu nyinshi cyane z'impunzi zatewe no kubura ahantu heza ho kurara, kubura ubuvuzi n'imirire mibi, ariko ko hari n'izatewe n'abarundi bari bafite intwaro gakondo zirimo imyambi. Kugeza ubu ntacyo leta y'u Burundi kandi iravuga kuri ubugizi bwa nabi cyangwa ngo itangire iperereza ryatuma abishe izi mpunzi bakurikiranwa n'ubutabera. Bivuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi kandi zakubise impunzi z'abanyekongo zigera kuri 20 zasiga ubuzima, zaziraga ko zanze kwimurirwa mu nkambi ya Ruyigi zivuye mu y'agateganyo hafi y'umupaka. Leta y'u Burundi iri kugumisha nkana kandi impunzi z'abanyekongo muri ubuzima bugoye, igamije gushyigikira leta ya RDC ivuga ko ibice bigenzurwa na FC23 bidatekanye kandi ko abarwanyi b'iri huriro ari bo bateje ubuhunzi. Hari imvugo mu gihe rero kandi ibimenyetso bifatika bigaragaza ko abasivili basubiye mu bice bigenzurwa na M23 batekanye kandi ko babaye mu buzima busanzwe, bahinga, borora cyangwa se bacuruza. Leta y'u Burundi ivuga ko iri kurinda impunzi zari zugarijwe n'umutekano muke, nyamara kandi iziri gupfira ku butaka bw'u Burundi ni nyinshi cyane, kandi hari impungenge ko impfu zizakomeza kwiyongera mu gihe zitafungurirwa umupaka wa Gatumba na Vugizo kugira ngo rero batahe. Hari impunzi z'abanyekongo zafashe icyemezo cyo kwambuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko, zimwe zinyura mu ruzi rwa Ruzizi, izindi zihitamo kandi gwa abashinzwe umutekano ruswa kugira ngo bazemerere kwambuka. Imirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu Gentil Murume yatangaje ko impunzi nyinshi cyane z'abanyekongo zishaka gutaha, ariko leta y'u Burundi idashaka kuzifungurira inzira. Ati bagenzi bacu benshi cyane bagaragaje ko bashaka kandi gutaha mu rugo ku bushake, ariko bari kuzwa kuva mu nkambi hirengagijwe amahame shingiro y'ubutabazi n'itegeko rirengera impunzi. Turasaba leta y'u Burundi gufungurira inzira impunzi z'abanyekongo zishaka gutaha ku bushake kandi mu mutekano. Bagenzi bacu si imfungwa, si z'intambara, si abanyabyaha kandi ntibakatiwe urwo gupfa. Bigaragara ko ikibazo rero cy'impunzi z'abanyekongo atari icy'ubutabazi uko leta y'u Burundi bigaragaza, ahubwo ni icya politike kandi gishobora kwirindwa. Perezida Evariste Ndayishimiye na Felix Tshisekedi bari gukina n'ubuzima bw'abanyekongo bakoresheje politike y'ubugome, ibigize ibyaha byibasira inyokomuntu nk'uko iyi nkuru isoza ibivuga.